ki kes ki bathamai ki bagi yo mentakasi ki long sispa iwe badna kini san kusau ki dei ki badan ko east castles san ki dei ne ko ki armed forces paramilitary forces but south khandai na ki we west garo hills life new khat ar na ki armed forces paramilitary forces but arfusan na ki we west Jaintia hills south Ribhoi R, Southwest Garo Hills R, East Jaintia Hills Iway, but East Garo Hills Iway. Ki case ki belong active kelum lang baro hadu mentah kasi gilong si hajar South Spa New Funre. Badna kini Khandai Spa South UR ki dan ko East Kas Hills. Safu frag di neki armed forces paramilitary forces but praspa khandai fusau na kiwe west Khas Hills pra southwest Khas Hills lai ribhoi khandai funreu pra neki armed forces paramilitary forces but pra na kiwe west Jaintia Hills khatar east Jaintia Hills Aspa Khadlai, West Garo Hills, Chispa Sanfusau, Life Kundai Gidi Naki Armed Forces, Paramilitary Forces, but Chispa Khatsan Naki Wei. Southwest Garo Hills Khadlai, South Garo Hills R, East Garo Hills Shipho, but North Garo Hills are Fulai. Idoni Wei Bakhlat Ndakasi, Nako East Khas Hills. But baru ki bakhlat now ko ki badan ki bayo yung COVID-19 kilong sau pinyo bakat manong ya por ni ya kajing long kajing man jong ni COVID-19 virus but naki start doctor baru ko ki perthai ki sham ki ong ba hadin ka suppose ni kino ki belong positive na uni COVID-19 kajingpang lani uni virus umla shu ban safriang pat shakiwei lani umbet shu shakiwei lani umla shu ban pen sitom yakiwei ya kita ngidang wa ya ki sabut ki bobiang but ngidang wa tu ya ki jingtho lani ki jingkan tho halor gani but hakanu kapur kabangisham ba kadai shisha ganta ba uni u knyang jingpang umla ban safyang langni lani umla ban penyebet su yakiwei kiwei lani umla ban penpang yakiwei takamot yak protokol kaba ngila denmi ngisala ban simbrai khambnya halor kani ni hapan imlang wat uni virus but teng ni hapan sim yakirai kiba ni dei ban ya sautu lang but ni dei ban ya runti lang but ni dei ban ya telun lang ndai kumba kalong menta ke ke protokol ka ba ni bat kalong ba kino gi belong positif ngin hap test sha hadin kata kin sala bandit seyeng nada kilong negatif ya kini karai halor kashposni lada knyang dupang ula ne manpur ne safrang ngin sa ai kam hadin ndang ngila ya pulia bah benya pin babin ya ki got kisla ya ki jingkat tho le ni ki jingtho jo ki start doctor keleng saudong ko perthai panda ngila tikna sisa ba kalong kumbai ki lab te ke sarkar ke Simrai hanor kini but kendiat ngan su ai ini pasok kendiat nak yang kejongi ba ngindaya pet ya kini ki test ke bangile namar ba kini ki machine
PCR kilong sensitive ba. Kini ki start doktor ki badai hapo ki laboratory ki syam ba ya u kenyang jengpang u balayak u badang ni na kamet bar ni syam sampel kapit i positif ha ke machine ndai gani ke jinglong positif ke dei nu kenyang u balayak wadi kataru ngindang hap ya wat ya kita kisabut ki bobiang bangila ban syam karai hanor tetap kon ban yang saya sim ba ya itu ki balang positif kita yai test but suki pasuki ladang hilap pakalong ta ngin sale jai ban wara ya kajing pen kala apo protokol hakini kising ki banwan